Minisitiri w'umutekano w'igihugu cya Burkina Faso Mahamadou Sana yemeje ko mu cyumweru gishize muri iki gihugu habaye umugambi munini wo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Capitaine Traoré. Yanavuze ko abagize uruhare muri uwo mugambi bari hanze y'igihugu, by'umwihariko mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Yanongeyeho ko imitwe y'abari inyuma y'uwo mugambi ariho bahise bahungira. Ubutegetsi bwa gisirikare bwa Burkina Faso bwemeje ko bwaburijemo uwo mugambi munini wari wateguwe wari ugamije guteza umutekano muke mu gihugu, kandi abakuru b'uyu mugambi bikeka ko bari muri Cote d'Ivoire, igihugu gisanzwe gishinjwa n'ubutegetsi bwa gisirikare bwa Burkina Faso gucumbikira abatarabushigikiye. Minisitiri w'umutekano Mahamadou Sana mu itangazo yasomeye kuri televiziyo y'igihugu yaragize ati akazi ka serivisi z'ubutasi kagaragaje umugambi munini wari wateguwe wo kugirira nabi igihugu cyacu, intego nyamukuru ikaba yari uguteza umutekano muke. Uko byari byateguwe n'abari inyuma y'uwo mugambi wagombaga gushyirwa mu bikorwa gatatu, tariki ya 16 Mata 2025 byagombaga kurangira habaye igitero ku biro bya perezida wa Burkina Faso cyari gukorwa n'itsinda ry'abasirikare bakusanyijwe n'abanzi b'igihugu. Uyu minisitiri yavuze ko abasirikare bateguye iki gikorwa bose ngo ari abatorotse. Iki ni igikorwa kibaye nyuma y'ibyumweru bitatu umugaba w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Africom General Michael Langre ashinja ubutegetsi bwa Capitaine Ibrahim Traoré gukoresha umutungo kamere w'igihugu cye mu gushimangira ubutegetsi bwe bwa gisirikare. Yamushinje gukorana n'Ubushinwa n'Uburusiya mu bikorwa bibangamira inyungu z'igihugu cye ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byongereye ku mbwirwaruhame zikomeye zirwanya uburengerazuba bw'isi zikunze kuvugwa na Capitaine Traoré. Ese ibi byose hari aho byaba bihuriye nuko kugerageza kuva Capitaine Ibrahim Traoré yafata ubutegetsi muri Nzeri 2022 abukuyeho perezida wari uriho Lieutenant Colonel Henry Sandaogo Damiba, ibyaha byo kugurisha abantu cyangwa ifatwa ry'abantu rinyuranyije n'amategeko ngo byariyongera. Ni byavuzwe na televiziyo ya France 24. Ibi byabaye ngo cyane ku baturage bashinjwa kudashyigikira ubutegetsi bwa gisirikare. Abandi byabayeho ngo n'abasirikare bashinjwa imigambi mibi yo kugambanyira ubu butegetsi. Minisitiri w'umutekano Mahamadou Sana yatangaje ko kandi abasirikare barenga 10 barimo abasirikare bato n'abakuru bagizwe n'abayobozi b'abasirikare bato nka Komanda Keridrago Frederic bose batawe muri yombi. Komanda Frederic Kedraogo ni umucamanza wa gisirikare wahoze uyobora batayo y'ubutabera bwa gisirikare. Nkuko byemezwa n'inzego z'umutekano, uyu muyobozi yari mu iperereza ku rupfu rw'umusirikare Ismail Tohogobu warashwe mu kwezi k'Ukwakira 2023. Uyu Tohogobu yashinjwaga kuba ashobora kuba yaragize aho ahurira n'umugambi wo gurika ubutegetsi. Icyo gihe umushinjacyaha wa gisirikare yatangaje ko igikorwa cyo kumufata cyagenze nabi cyane. Kuwa gatatu Capitaine Eliseta Sembedo, umuyobozi w'agatsiko ka 12 k'abakomando b'igitsina gabo ndetse n'uwari uyoboye itsinda ryari ry'umutekano mu majyaruguru rikorera Ikahiguya, umujyi mukuru w'intara y'amajyaruguru, yafatiwe i Ouagadougou. Nkuko byatangajwe n'inkuru yaturutse mu nzego z'umutekano, yajyanwe ahantu hatatangajwe mu gihe yaragiye kwitabira inama yagombaga kubera ku cyicaro cya gisirikare. Mu gihe kirenze umwaka ubutegetsi bwa gisirikare bumaze gufata abasirikare benshi bafite amapeti yo hejuru barimo na Evrard Somda wahoze ari umukuru wa gendarmerie. Aba bose bashinjwa gukora imigambi yo guhirika ubutegetsi cyangwa guhungabanya inzego za leta zitorewe n'abaturage. Abayobozi bamwe baheruka kuvanwa mu myanya bakurikiranyweho uruhare muri iki gikorwa. Perezida w'inzibacyuho Capitaine Ibrahim Traoré yahise abasimbuza mu gihe gito cyane. Nubwo umubare w'abasirikare batawe muri yombi utaramenyekana neza, haravugwa ko hari abandi benshi bashobora gupfa. Abashyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare bavuga ko ibi bisa n'indi nshuro yo kugerageza guhirika ubutegetsi yabayeho. Bamwe mu bantu bari gukurikiranwa n'inzego z'umutekano n'abahoze ari abasirikare bakuru bagiye birukanwa mu gisirikare mu bihe bishize. Muri urwo rwego inzego z'umutekano zemeza ko hari umwuka mubi n'umutima uhagaze mu nzego z'ingabo za Burkina Faso, bigaragaza ko ibintu bitifashe neza imbere. Bibaye mu gihe kuwa kabiri tariki ya 2 Mata inzego z'umutekano za Burkina Faso zasohoye urutonde ruriho amazina 32 n'amafoto y'abantu bashakishwa. Aba bose ngo bashinjwa gushyira hamwe mu mugambi w'abagizi ba nabi bafite aho bahuriye n'umutwe w'iterabwoba. Kuri uru rutonde harimo abasanzwe mu mitwe igendera ku matwara akazi ya Kisilamu, ariko harimo n'abanyamakuru, abanyapolitiki nabo bashinjwa kuba bafitanye isano cyangwa imikoranire n'iyo mitwe y'iterabwoba nk'uko byatangajwe n'inzego z'umutekano. Ni ku rubuga rwa Facebook rwa Minisiteri y'Umutekano ku itariki ya 2 Mata hasohoye ifoto y'aba bantu bashakishwa yanditseho ngo itangazo ry'ishakira. Uwa mbere kuri urwo rutonde ni Jafar Diko, umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba Ansarul Islam ufitanye isano na Al-Qaeda. Afite imyaka 50, akaba yarasimbuye umuvandimwe we Malam Diko washinze uwo mutwe wapfuye muri 2010.
Jafar Diko niwe wamenyekanye cyane nk'umuyobozi mu bikorwa bya jihad muri iki gihugu. Uretse uyu muyobozi w'iterabwoba kuri urwo rutonde harimo na Naim Toure uzwi nk'umuntu ushyira ahagaragara ibihishwe hagamijwe gutabariza abantu, hamwe n'uwahoze ari meya wa Dori Ahmed Aziz. Kapiteni Ibrahim Traoré uyoboye ubutegetsi bwa gisirikare utangaje ko aba bose ari abanzi b'igihugu, yaba b'imbere mu gihugu cyangwa bari hanze. Ati ndashishikariza abaturage kuba maso kuko kurusha uko byigeze kubaho mbere abanzi b'igihugu bakajije umurego. Turabategereje ngo dufate ingamba zikomeye kandi ntawe tuzagira. Muri bamwe bashinjwa n'umukuru w'igihugu kugira uruhare mu mugambi wo kugambanyira ubutegetsi cyangwa ibikorwa by'iterabwoba harimo umunyamakuru uri mu buhungiro ahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora Ahmed Newton Ba. Uyu munyamakuru asubiza ku byo gushyirwa kuri uru rutonde no kuba yarashinjwe na perezida yaragize ati intego ni ukutwangisha abaturage no kutugira abanzi kugira ngo amajwi yacu azime. Birababaje kuko ntiwavuga ko ibintu bimeze neza mu gihe abasirikare barenga 100 bamaze kwicwa, ibindiro bya gisirikare birenga 10 bigaterwa n'imitwe y'iterabwoba. Ati ni politiki ishingiye ku matangazo y'iterabwoba no guhunga ibibazo. Nk'uko abyivugira, urwego rw'umutekano rwa Wagadugu rumushakisha mu rwego rwo guhisha ibibazo bikomeye igihugu kirimo mu gihe ibitero bitana abasirikare hamwe n'ifatwa ry'abaturage batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kapiteni Traoré bikomeje kwiyongera. Ku rundi ruhande, umuryango Human Rights Watch wagaye bikomeye isohoka ry'iyo lisiti uvuga ko ari umurongo wo gutera ubwoba abaturage. Mu byumweru bibiri bishize, umuyobozi w'umutwe w'ingabo za Amerika zikora muri Afurika AFRICOM General Michael Langley nk'uko nabivuzeho yamaganye ubutegetsi bwa Burkina Faso ku kuba ngo bwifashisha umutungo kamere w'iki gihugu cyane cyane amabuye y'agaciro ku nyungu zabwo. By'umwihariko yatunze agatoki perezida Kapiteni Ibrahim Traoré avuga ko ari ikibazo ku baturage b'igihugu. Aya magambo General Langley yayatangarije mu kiganiro cyabereye imbere ya komisiyo ya Sena ya Amerika ishinzwe ingabo, aho yasobanuye ibikorwa bya AFRICOM ndetse n'ihuriro hagati y'igisirikare cya Amerika n'ibihugu bya Afurika. General Langley yashinje Traoré ko yafashe umutungo w'ingenzi w'iki gihugu akawushyira mu nyungu ze bwite z'umutekano. Mu gihe cy'inama ya komisiyo ishinzwe ingabo muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye kuwa 3 Mata 2025, General Michael Langley umugaba mukuru w'ingabo za Amerika ku mugabane wa Afurika AFRICOM yashyikirije raporo ya Posture Statement ya 2025 agaragaza akamaro k'umugabane wa Afurika ku mutekano w'igihugu cyane. Mu gusubiza ikibazo cya Senateri Roger Wicker cyarebaga ruswa n'akarengane bifitanye isano n'ubucuruzi n'ubushinwa, General Langley yashinje ko amafaranga avuye ku mutungo kamere wa Burkina Faso hamwe n'andi ava mu bufatanye n'ubushinwa akoreshwa mu gushyigikira ubutegetsi bwa gisirikare buri aho muri Burkina Faso aho gufasha abaturage b'iki gihugu. Yaragize ati yego rwose bwana President, ndabibona kandi ntacyo bitwaye kubishyira ahagaragara. Umutungo wa zahabu bafite ukoreshwa gusa nk'inyemezabuguzi yo kurinda ubutegetsi. Agaruka ku mpungenge rusange zerekeye uruhare rw'Ubushinwa n'Uburusiya muri Afurika, Langley yavuze ko ishyaka rya gikomunisiti ry'Ubushinwa rishaka gukoresha Afurika nk'urubuga rwo gukwirakwiza amatwara y'ubutegetsi bwabo ku isi hose, mu gihe Uburusiya bwo bukoresha umutekano muke n'umuvurungano kugira ngo bugire aho bugera. Yashoje agira ati mu rwego rwo kurinda igihugu cyacu n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tugomba guhagarika ibyo bihugu n'abafatanyabikorwa babyo bafite imigambi mibi ku mugabane wa Afurika. Aya magambo y'uyu musirikare mukuru wa Amerika yakwirakwijwe vuba vuba n'ibitangazamakuru byo muri Afurika ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, ateza impaka ndende n'uburakari bukomeye bw'abaturage baharanira uburenganzira bwa muntu n'abasesengura mu bice bitandukanye by'umubiri. Abanyafurika benshi bashinje urubuga rwa X rwahoze ari Twitter kugira ngo bagaragaze umujinya wabo, bashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwivanga mu bibazo by'igihugu cyigenga no kugira ubucurabwenge muri politike mpuzamahanga. Umwirabura w'isoni nke ni kumwe mu bakoresha urubuga yanditse mu gusubiza amagambo ya General Langley agaragaza uko benshi babifashe nko gutoneka no kwitwara nk'abakoloni bashya, cyane cyane ko byavuzwe n'umujenerali w'umwirabura w'umunyamerika avuga kuri perezida w'igihugu Kapiteni Ibrahim Traoré wageze ku butegetsi abinyujije mu irikwa ry'ubutegetsi rya gisirikare mu mwaka wa 2022, yihaye inshingano nk'umurinzi w'ubusugire bw'igihugu. Ibintu byamuhesheje ku ruhande rumwe n'amakenga ku rundi kubera ko uburyo akomeje kwitwara ku ruhando rw'amahanga
cyane cyane ibihugu byahoze bikoloniza Afurika n'imiryango y'ibihugu by'uburengerazuba. Amagambo akoresha mu mbwirwaruhame ze yavuga ku Burayi na Amerika abanyafurika bamukunda, abanyaburayi bakarushaho kumwishimira. Ibi bituma ikimubayeho cyose hari abaturage batari abanyaburkina Faso babona ko hari uburyo bw'ubugizi bwa nabi no kwishyira hejuru ibihugu by'uburengerazuba bikomeje gukoresha mu mubano na Afurika. Ababikurikirana bavuga ko amagambo nk'ayavuzwe n'uyu musirikare wa Amerika yongera gushyigikira igitekerezo cy'uko abayobozi ba Afurika badashobora kuyobora cyangwa gucunga umutungo w'igihugu bitagizwemo igitsure n'amahanga. Bamwe banagereranyije amagambo ya General Langley n'ay'umusirikare w'inyungu z'abakoloni b'iki gihe, bavuga ko ari nk'ushaka gusubiza umugabane wa Afurika mu maboko y'abahoze bawukandamiza. Nta gisubizo General Langley cyangwa igisirikare cya Africom baratanga kuri izo mpungenge zaciye ku mbuga nkoranyambaga. Abasesenguzi bavuga ko ubu bwumvikane buke baye mu gihe cy'ingenzi cyane ibihugu bitatu byo muri Afurika y'uburengerazuba nka Mali, Niger na Burkina Faso bari mu murongo wo kwitandukanya burundu n'uruhare rw'igisirikare cy'amahanga, cyane cyane Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa byo gucunga umutekano muri Sahel. Mu gihe ubushyamirane hagati ya leta za gisirikare muri Afurika n'ibihugu by'uburengerazuba bukomeje gukura, amagambo ya Langley ashobora kongera kuzamura umwuka mubi ndetse agaha umurindi imyumvire yo kwigenga no kwigobotora amahanga ikomeje gufata indi ntera muri Afurika. Icyarimwe ishyaka Economic Freedom Fighters EFF ryo muri Afurika y'Epfo rizwi ibitekerezo bikomeye byo kwigenga kwa Afurika byamaganye bikomeye ibirego byatangajwe n'inteko ishinga amategeko ya Amerika kuri perezida wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré. Mu itangazo ryashyizwe hanze binyuze ku rubuga rwa X, EFF yaragize ati turamagana kwivanga kw'ibihugu by'uburengerazuba mu miyoborere y'ibihugu bya Afurika n'imigambi yabo yo kugenzura umutungo kamere wabo. EFF ishyigikiye ibikorwa bya Kapiteni Traoré byo gusubiza zahabu ya Burkina Faso mu maboko y'abaturage no kwigobotora igitutu cy'ubukoloni. EFF isobanura ibi birego nk'ikimenyetso cy'uburyo bw'amayeri ya gikoloni bugamije guhungabanya igihugu cyigenga cya Afurika kiri mu rugamba rwo gusubirana ubusugire ku mutungo wayo. Ibi byongera ku cyegeranyo cy'imyivumbagatanyo y'abaturage n'amashyaka menshi yo muri Afurika bagaragaza ko bakomeje kurwanya uburyo ibihugu by'amahanga cyane cyane ibya mbere mu isi bigerageza gucengera imiyoborere ya Afurika mu nyungu zabyo.